Yo ni wailu silikali kuvetanga sukulu inosi ya boarding kana boarding schools anondo wakwithia pe mondu mengi munopyo ala tuwili to tracy ya mwedu ngilezi wene ya mumbe okay vya no kwa nai yes pona mobaluku mebo pona mobaluku mebo yes ikwangalekanya tachumwa kithelu kuna mukasa uwakwea utumishi girls ulaindi unabibisi siana 13 siabia mwakini osu yes anondo wakwithia bena maundu manama na nene awa na indi alama nende na kwikata kwa ukunikilini DCI yes na nitunoni musibi wake lakini endeye ndini wale iko kundini wa mitandao ni DCI na nendele kana ithiru tukwenda na lwa keukineke kieto enda kunena generally yolu wa school cia boarding nundu kwa ibinda yasa kwithitwe kwina unena nyamunene bi wa school cia boarding kana boarding schools CVC abolished yani iwe tangwe na siana kila kana kayuma musie kaithi school disi woni wa grebe ya mumbe kinu chambe ni mobano ndo yakule juna ni unena nyamusio sana na ni unena nya uka etrene sana toka utumwanesa wina manufaa manene muno ndeni wa mwele wasiana na muno ndeni wa oni wasiana situ baima schooluni kinu chambe na point yambe school cia boarding they are very good in terms of kinu chambe nyeta mundo with experience so made school wa boarding school wa kukoma na mina school na mina primary school for mwana alikile school wa boarding na school wa boarding note that sia mwana muno number 1 mentally kiakili mwana no mana na kiana tene no for example nondo mwana ondo wana kali tumia an example anoinge bata probably it on correlate na ndo ingi pe mundu school ya boarding relate ya muno na maisha ma mundu uteasia hii you understand you are there for yourself you are there to fight for yourself weba ukuungamia space yaku na high school na maisha ma boarding ni makunenga akino kitwa self realization okay mama munoga mana ya kumbe ni dhani kama ndo softy na maisha maikwendata maikwendo na number 2 maisha ma school cia boarding nite there cia mwana muno kwa muga kiakili niki number 1 ni wamba kwithia na ulumu wawe mwene ta muno we sustain nundu kino chambe baba iko school ni cia boarding there is no longer kutetewa nangi wetetewa no nyakundeba withia kundeba uba imundu musiani wewe ba so school cia boarding nite there cia mwana muno na muno ndini wa mwele wa ki mundu wa kwimana. And number 2, school wa boarding note this ya mwana muno then wa mundu makoneti social life social life ni undu wa relate nando na many a times ila weka lapando na mundu mutasiani gwe otewa musi wenu pata undu muilenie na niwe kala na mundu su compound yemwe chumwa chathela wekala nake muthono mwathela ungi wathela chumwa chathela mwai wathela mwaka wathela miaka ile miaka etatu all within the time no get ya to kulani siendo utatuye wisi waile kwithia nasio for instance umundu kizito kana kasomi boarding school mundu zu ona uimotwa school wa college akekala town atakwikala hostel ayeyekalia yu uyumuka mukombo ya nomba usuni mundu utona kwikata kwi sustain nundu ba high school lili kana ba high school ni sio school isi ya primary na school na secondary number 1 pa wisome dio maundu ma we mwene ta mundu uketeke yake nundu ba utuwa kwiza kwita bya kibucho thamba utuwa kuthikwe yose ali ba imundu ezo kwose ali ba utuwa kwiza kwisomea ba uwekala na ndo mambe themba kivithukani so number 1 school cia boarding need there cia mwana na number 2 ni tu maamundu amana wi manna muno kwanzia yi mwana and then kindu cha mweso school wa boarding no pingwa kileko cha kana tene ukaelewa yap kwa umeisha medhama ilio nondo number 1 ukweli ni kana school cia boarding nondo mwana life outside you are no longer in your parents care ndio moko ni mama si yes I love you maisha maltreat ya and you with awambe your face maisha direct nondo we na mwalimu na wa mukosea no panishewa and that's how life is so school cia boarding ni prepare amondo psychologically mentally na physically okay niwe na shock absorbers nzeo cia kutona ona wili ka you imina school no ili kama ondone makwe man it's very simple nondo niwese mundu react yo omotongi aho mundu eka kina omweta engale kweno na pia wina ulumu wako weta mundu wako make decisions nengi school tu iba school hygiene tikende cha lazima no ele bikala we mutheu na nya kundezo kuyo thambe na mamwana la mwekala la mama hizo kuya wekata
Udhambe. So school sia boarding needed ya muno in a very big way. Monoption. Okay, mwetu ngilesi imubea muno mundu kwitwa Kizito hii na nengi yundiezo vikiwa kongila sia na nengi ndio tunga mubea ithia mumbetio wane na kindu yu kila wendo mana skulu wa boarding mundu kwitwa Kizito wewe weto wa boarding witha we manisha wikila kindu kwa ya ni fundu equipped fully equipped nukwiwa kingu weta niwe skulu nongi uwona ukwitwa uwa kuthi uyenuka wa day school ni wa day school ni wa wandika bandu na yo noka sisha magisi ala matwa wa mwana ukuthi baje wa body ni we mejulu muno kute wa kuthi uyenuka pe mundu we ayisha kuthi uyenuka esa ikata ndoketu mutwayo ka skulu ka na yo mwana uwe wabitie magisi ama so bityo ezo twa wa skulu ye baya komaiku pe undu ndio le skulu no skulu lakini ukawithie mwana ukisomo kiwa bula nyandu ape okathina bandika kubandu na kila kingi umane Kizito tungia ngai mobe yapyu opyu inywe kwele kwitwa ndithi ni mashinga nindi tuonie skulu cia kwa cia secondary kuna atu ananyo kuna atu a skulu cia primary na indu imana ona miaka yena bwiti na ciana cia somea mitini yui cia primary cia somea mitini secondary koneke abai ni ukulia yukuma na kusukulu twasomera cia nduka ngundo skulu yoneka ingi yonekana kundu kwitwa ndithini na ingina kuuma nanja ni ukulia kana kakaenda kilomita 40 na kayisa inuko kayiso kwinuka kuni cyo wandia skulu isi ambondi ni kemba iba chigondo pekwa nundu ituma zesi ana shito na kutoka itwa na kuma kuwendu kama ndaise yosoma na indu ise yakana kukene pinde sio na pawe kwe kenu kite keso koma na maundu maingi nundu onasiana ila sio soma ku ekambebe ni kuyayusha na yisho yukuwa sayusho yukusikamanda mazukundu ezingi mbinge nina itapigwa kwithekani undusi ya muka kwa chatene ika yishukulu sikomana na maundu maingi muno na mathina maingi na mawito maingi lakini mwana okwa mukobu bwandete kilasini ndiane na mundu lo kwamboyiwa osa mutongi olatikiwu uniyengu nobo yengu aniwe chuni niendete mwethia ni mundu sunde kindu kingi mundu swi mubulanile na nicho kitumwe wandikwa shukulu ithi nishiwe na hata serikali tona kwika kana lima tono kwatiania ciana ithi metuko eno nduku ini utuma mapinduka na meke ndu meikanya shindu itenzio isiwe kana isuma siongoni sio utume iwandawa yimo sita mablebisi yani shindu isu si utuma ciana ipinduka isevya no shashiwe nundu sukulu ninzio nitondume na hospitali to yo kama mundu akayo mafika itwa ubeka bakute kwiwaite we mushi Kizito kwa mwanga iwate. Thank you very much. Nisi kwithiro kwino nena nyao na nenewie o nena nyao wabika ndeni wa mbunge etina mbunge kusioka na be na ibinda na bwitina Kizito kwa itwika na mwitu nisi ntonga kwithia wilikana nundu ni kindu cha tenange kidogo kwa twika na kwina maundu ma devil worshiping kuma skuluni na serikali yake committee kana commission ya mondumeta wa inquiry commission of inquiry na cases hizo siadhide ndizi kana ibata ndaka ukethia bena wala nyumusio wa serikali kwethwa mena kindu ta commission of inquiry ukethia nioka na yete stakeholders kana yete andoonthe ma kisomo na mayuka mena sober minds nundu asomi andola masomi by the end wa maundu makoneti kisomo ba Kenya isu niki atiki we never go wrong endo madani maso wela commission ya maundu makoneti CBE kana kisomo giki no kiucha CBE maso bio commission ingi yako kunikilai maundu makoneti mikomo kana maundu ama strikes maundu ama kubibi maskulu mama ne yothi na nimo nundu ila ona twa mina kulia kumana uthi na weba bendi abena problem na tukaenda tukane nayo lwa mwaka wa 1997 mbombo lulu kwabya mwaka wa 2001 chango likwabya niwezi Kizito uneneta point ni maana point nzeo lakini be kuyo ngwenda otukula nye na tuyisonge kwa bamwe we in the history of education bande itu ya Kenya ngilesi why we mother school ya day scholar baby why we school ya day scholar baby pe moya na kuwiru ndi na be ndize negani nize kana ndi kana embody
No. Realistically, why we are school? Most of the time see we boarding schools. Niwe ziniki. Do you know why? Kindu kimo mundu ekizito. Tumeta mesike vadhokanyo, tukaya wakivadhokanyo, na at the same time maisha mato reception ya kivadhokanyo. On this point, gilezi muziola umeta we. We mo Kristo. Kizito ni mo Kristo. Wenda kanisa wa AIC, wenda kanisa wa CCA. Kizito aenda Pentecostal. Kana Kizito ni wa SDA. Na kwa ni mukatoliki. Okay? Nita kwa mana ba school na be tobi ba ya na kene mo Somali kana ni mo Swahili. Mo Somali. Na kene ni Muslim. Na pe unge na ke atheist. Utengwange wale angaicha utenda kwiwe sindiso. Na ndo hao ndeke Kizito kwisomete bandu bamwe. Na rangu la bikini ukweli wangai mundu wonde utabigite miaka 18 kulua mundu usutu anything is very simple. And many a times rangu la bikini kendo muziki Kizito no na mundu kwangela kanya okay kama sabu mainge you must okay ka investigation zero mono ya maundu mako dete ni jawo kela kebe basia ma school ukwithia ni number 1 kindu cha religion niki yaki kema kati wasindwe change ya muno nundu nye ni mu katoliki ni mu SDA nona SDA utaone wajao utaone wanda yela ya elete ni mu katoliki ni kwa niona YCS irete unewa nda ila sia elete ni mu Islamu niona Uislamu wako utaone wajao utaone wanda ya na kila mundu wa the best ndo kebdoka ni obelieve ya and number 2 Kizito pesi ndo siana iye yetu nasio na pesi ndo community ke kwetikela siana ikalika ukethia ni sindu sele kwa nanga siana muno na ithu ukasesiana kwangeleka ni nithi wendi nditu kisio ka story bando ke ulinki wana story ya Utumishi Girls na apart from Utumishi Girls pe unena niwe kama bisa muno bande itu ya Kenya kainene ya jolo maundu ma LGBTQ. And I will tell you as a matter of fact, ethabe bando I believe na nisi neso mundu yu data ika collective nesa ukweli wangai ethabe kindu kiende na kwiki ni amono ndi no school maitu ni LGBTQ na mono school wa with ni pure girls pure boys. Niwezi niki kwa mwithukesia kwa faida ya mwithukesia elo kwa se LGBTQ maanisha andola mama na mundume kwa mundume yes ndosia aume kwa aume na ndosia mundu muka kwa mundu muka na kini kindu kati wasindo ila mundu ikizito siene na kwiki ni amonoma skulu ni maito niki nundu to believe ya siendo kiwathokani okay nyene mukristo kunenya mwetu nikusio okay na kile be mundu ngibwe na culture yake ite umwitikija mundu ume kunenya mundu muka ikumwitikija mundu ume no atumendura jao na mundu ume you understand so umundu utuna na mundu Kizito maskulu maito makata ithio no kindu kimwe kumana na tuzele wasindu isiko na tu create kindu maskulu mai create kindu kita awareness it is past time ila kwethana Kizito sebe sia kala gwande masata to mukasome wajulu anga guidance and counseling okay wai mundu ume na mundu muka mweleke kwa mweleke kina mweleke sia or you as we talk siana ni sisi kwanza kangola bi yube kana umundu kesi relationship muno onambewa mundu mwina you understand yes. They are exposed to social media they are exposed to the society nimezi sindu mbingi muno sino meko na yiko pa community ne and the only way Kizito ya ku regulate nikana with you ine na sindu isi amikomo school na sindu isi onde ugo wangai apart from serikali ma school mo let them come up with a committee committee ikuanda oi tutanise na guidance and counseling ya aume na akamabula nite kwikwe guidance and counseling ya aume mekwe guidance yo akamekwe guidance yo oundu tutaulo tutwa tonenga wa 8 twaeto maskulu ne wona etu matwa kundu kuomeoka maka yange wasio ku na maka nenge wa miyo yoku na niyo mina mudhamu imokeza utasoma na kila kitu bini chao nundu makine wana mabundi wa privacy at the point of ni kala na kila sini mwikala we na kila kemo na ndwese you understand yes so no sio kedia na ma school maito apart from you legal ma school maito BOM principal utongo iwa school na alimo meka lende mama na patri na aume to school witu ni wa aume ni mathina meba ala mesela aume mundu me aile kwi that aili atani kana with the all times sawa mundu mukani chao kila wa ile kwi kana with the all times sawa sawa na ethani emotionally she's fine
physically she is well, spiritually she is very well. Nondo one kindu chambe kizito twambe kwetekelana na tujetekelana ukweli. Our social backgrounds are very different. Our spiritual backgrounds are too different. To believe as into kivadokanyo, tuyanite sendo kivadokanyo, na tuyanite tuyona sendo kivadokanyo. Okay. Yes. Mwidungilesi vena utalo munene wa kesi sino siya kubibya maskulu siliro siyekika na nicho kitumi kimonga tuwa itumi mbingile itumi itie silikali withi ambunga maitu na ndumeki mdoka mami beya ya kisomo makwete kwa siya makulia nikana kukethwa silikali kumya mwiyao wakana kuyelite kuithia kwina boarding schools lakini tutambite kuambia kolota maundu makoneti boarding schools sio sina faida mbingi utondu mwaweta na sina pia sina disadvantages ondo ukiwelea mombe akiweta ulwa mituo na maundu mamuthembosu lakini itwelite kwekulia ati yo kitu kwenda kwikia cha maundu makonetie school sia boarding ibetangwe ni kitu ana ku solve problem ila twina sindeni wa maskulu maitu and the answer is ni no yes. Na if ni no kana maybe anisa itana kuja yes na no ona baiba ndo yes is ingitu ngwasia itegemea na ondo okesisia so it can be yes or no lakini itwalite kukuli ati yenu wala kwa ilite kwithia kwangelekanyo maskulu maitu no newe kimoto asenduli na wetu endeni wa utumishi girls kana kisa kita utumishi girls unatwika na kana ndini wa facility izu pane na siana maana eli melite kwithia facility ina ya accommodate siana ya naimwe so niungu kuli ati yenu la ilite kwikithia kana ni kwethwa kwina monitoring ya maskulu kwikithia kana utalo wa siani lasa ni kwithia si kama ndini wa boarding school sizu kana ndini wa hostel sizu ni utalo la wa ilite number 2 ndo ile romanati yes yo ibindela ngisoma ndeni wa primary na ndeni wa secondary yes ninaona adene makisoma meta wa zonal inspector school so indizi mabendu kwesito mambe yakwetu hata lakini be anene meta wa zonal inspector of schools witueta wala ngati this wito ndiye sisi leo lakini moka ana kamota naoga anytime yes anytime actually akangoda bie weka neza waiteka zonal andozumeka investigate amajamaa zuma ongameta shughuli yesu they were not communicating magila sio wili school ukona moka na mota ukona owe aliga yes so ukethia ni kwigela itwa monitoring kana ku monitor eka kunengwa report ni ma principal kana ni alimu anene kwikithia kana mwene ni moka ndeni wa school na masisi ona kindu kita quality assurance of course yosi ane ila tukwasebe na CBE kana so mama ni introduce wa ma CBE pena ndo makwete kwa kumonita kana kila kelile kusomeza nicho sia nisiko idio someza ndeni wa maskulu nundu wakwithia hedwa nitukasya kana siana sito tuitunge musi boarding school ibetangwa ikabetangwa kwanza iba ikabetangwa kwanza ela ya tukoka twikalendi ithyo ndeta stakeholders washirikadau atuke tunene tumane ati kii nicho kitumite kiki ka kuni cho kitumite betanga boarding school lakini tutambite kubetanga nikwithwa nicho guangesa nikwithwa na commission sikibego kanyo na kwithwa ndini wa county levels nundu ni kila county na county director wa kisomo maybe wala nyumusio wai ethebe na school kwangelekanyo school miongo 5 Masako ndini wa either Masako constituency kana Masako county umundi wala ni neleza nisi pe ila si anina tumwendeni wa school siki metokanyo ila ile natuma ila sikitwa ni senior secondary ama natuma ma senior secondary tukama nai etha school wa kwangelekanyo wa Mobote Boys secondary school wa tona kwa accommodate siana maneli kanangili umwe tiele kwithia twena excess ya siana maneli kana ya naimwe nundu watalala wapi makoma nundu wakwithia etha kila school ndo wezike capacity yawo nicho kwete kuona siana ikomete ili kitandani kimwe no withia it is not comfortable kwa mwana usio na kusoma na kupata kisomo kila cha ile na besi ndo mbingi na nusi kila mundu on the entitled ona katiba ni kila mundu entitled to their privacy of course so pena mundu manama ile kwithia maikata mayati wanacho kumyugu ngasi ati na nanyi ngine na yulwa mundu makonetie mundu ma
boarding schools tutambite kwase nitukwenda ku abolish kana netukwibetanga twele kwithia twikalite nthi tukamba kwikala nthi tukanena twina sober minds twina akili nzio munobyo nundu kwete kwithia benda schools sikitwa county schools sita wa extra county schools pena national schools na regional schools na withia siosa asiana kuma ndi yonde Kenya yonde so ila tukwete kwase boarding ibetangwe maanisha siani yani situ ni wa level isi ya school itegeme imaanisha yu makenda ni ma college maker akathia kama anda hostel kuanza akauma hostel akathi school which means ni kuongela moisho ndeni wa siana alafu kizito hii nyandi mino kile naenda kwa siati maisha ni maito na mwekalele ni wito wa kila muthenya na maundu ni maito ala tukwika each and every day tumane tuelewe na tuyelewe ati pai muthenya onomwe mumanyiwe ukabebia skulu enuke musi no elewa pai muthenya kana gakosa kakabebia skulu ni kana kienuke na many a times need to translate ya alimu anene mami no man there is an issue with the school management makebi the tina wasi ana sienda kuinuka you understand uwe ni ati tuiminuke ya kizito skulu sia boarding schools osa mundu usomete boarding school onetha amesomie kiwango kiba cha school no yoza ni sia mundu usina mundu ngi day scholar nuzi pande schooling ne bongo ngumalo kwa jani endete na ango wakwa anywite kilaiku ezombia ngwate bane dinete nisame kila kitu ni wewe kitu jumbo na hiyo kanesa unienda byo ingi ungelosi yani lakini ba school ni senesa nethe wala kinani mwalimu ni kwa nini tona ku expel wangenuka very true so boarding schools help a lot not only in the nurturing of a child but kuyana kwa mundu yu na kukoma kwa mundu na boarding schools ikunenga the life outside before there. Okay. Yes. Maitu ngilesi wenondoa kuminukila tuemina. Kita kwa jalili. Nina makulio maingi nundu tia wewe na utabia tabia ila siyo na no tuwa nene tasukula ingizi apinga wa mundu kuitwa kinjito. Na kuya umuse yeso na keli tukayuka musinda kone to sindi. Ina utabise kindu cha muthembosu. Yes. Na utabia kamwitsuku wakamweka mutui pandu kesie kwa seka komete kesie vya kalaka angikathe iye koka konga nondo. Yuni kuya mundu kuitwa kinjito kwa yutele mauni kuya matroni we are warning mo pe ngoi mama ile kuandika wa magasia chasia na hizo sikomete hata mawochi manyala mebu machiche sukulu yeso bya komete nundu wono nombe yeso bya yeso the luone the neki to vile singi bitatu onamo twani za kuma makayo utuku sindu sia muthembo sinichi we nateka kwa wasiana yeso bingwa sukulu isiana ikasome hakuna we sukulu situ sie kwa tabita ngai wate okay na boni boto minukile nena nyoito kwa oyu and then wakilingukicha salucha na mutongoi twendo thingalikwe ya TV ngukwatene nake mundu kwitwa Karo mweni wa muteti ndeni wa wendese wa kilungu cha amuka ena kuma ndeni wa mukawa wa Kikope ala twende na kwemba nyekana tuithia na ndeni wa mutongoi night ba ukwata vilingu wa Mavona ke Yvonne wa Dominic. Maisha ni lazima with the medho with